باسمك اللهم ربي لا إله إلا الله الله يا غافر الذنب برنودسي كتا أفرفا يا قابل التوب لا إله إلا الله أصلح لنا برنودسي كتا أفرفا غنا خندبرين وني أتقل تكا قدن جني ديرا في دبرتي نمو إلى الجخي سقل جودان أكا نمو يودا جيفت اتتلو اتخان قبائنا حالا يرو الرتس خان هندا في بفما الله دام تجؤون دام سعد أداتس خان كيسة تهمتونا لا إله إلا الله برنودسي كتا أفرفا محمد رسوله الله خالقنا لا إله إلا الله محمد برنودسي كتا أفرفا إلا الله الإسلام ديننا لا إله إلا الله القرآن دستورنا نور للذي من موته محمد رسوله لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله لا إله إلا الله كيرو أسجنيمي ملكوينيمي حتى في سامتو وياني بيجابابنيمي إنجفني إيرانيمي معلوم ما خين يتأجرسيبنيمي دوب ربي بغلطن قلتنو كيرو ترسيمو مسخمني ولا جيفني تكوتاني قصوبني دين إنجفنيمي أما مالتو إتيانا ري مسوما قبصون إتيان تو قبصو مسوما قبصو دينك دي أكسومس قبصو نفسيا في إبليسي وجنغونو تو إتيانا أكسيمتي كيرو أما دين إتياس ديبيو قمنا أمانتي تيني جبيفتشو قمنا ربي فقلت قلتشو قمنا علماء أوتا في حيوت خينياس لقفتشو قمنا خانا بودا قوتو مان قوتو تيبادا في مسوما قفرت تيفتشو قمنا خننتاني كيرو أكينجي والدقفتني تقطعني ترسيم مسخمني ديمون أكمت أكن والكي سجرتنيمي أماس يو تقطعني دين التزدجاني علماء تنيا دقفني برنوت التزدجاني أكم ويانيك أني سني كلها بابن سنتي إبليس استكيسني كلها يسدامني قبر ما ساجلابو وينو دبدي قبر ما إبليس جلاني بانا مبان كيرو تقم من هادمنو تقوم من دين الرتي حاول درقمنو كيرو ميوا يسين غافدو كيرو نماني سامتي وان نماني تويتي تويتي تيزني بيتي هورين نما حرامي متي نما زلمون حرامي متي كيرو نمدنني والالتي ورمكا كيروتي وانا كنا قدنو دوبا مال جنان وريا كسي ورغافا يسين قبصتي جرتن يسين بساسا توريفي يسين ساما توريد warra akkasii akkam goona duuba seeraan gaafan yoo isaan seera didan likkii isaan galchina akkasii miti qeerroo kana booda diinitti as deebineemi kana booda ilmitti as deebineemi sagaggaalummaa fi kashlabbummaan aadaa qeerroo fi qarreeti lakki dukkana keessa gidaara namaa jala dhaabbachuun aadaa qeerroo fi qarreeti lakki qeerroo waan akkanaa ni gooti qeerroon gaachana waa hundaati osoo jennu amalli akkanaa kun qeerroo irraa ni bareeda hin bareed qeerroo waa isinii dhaamuu ajaja isinii dabarsuu wayna qaanyeessitanii hin qaanyeessu arraan booda dhiiraa fi dubartiin warra halkan gidaara namaa jala dhaabbatu kan dukkana keessa waliin kophaa tattaa'u dhiyoo tana naaf himanii aanaa tokko maqaa dha'uun feene qeerroon gandasanii jaaramanii tokkummaadhaan warra gocha akkanaa hojjetan sagaggaalummaaf warra kophaa waliin bahan itti marsanii qabanii manguddoo biyyaatii fi abbootii seeraa bira geessanii qixaaxa isaan hin malu irratti fudhachaa jiran aanaan waan akkanaa jirraa ja'anii yeroo isaan naaf himan wanni akkanaa kun aanaa hundatti magaalaa hundaa fi baadiyyaa hundatti baratamuu qabaan je'een akkasii miti qeerroo akkas qeerroon ganda biraa tokkos reefu naa bilbilanii nuti ganda keenya keessatti warra sagaggaalummaaf gidaara namaa jala dhaabbatu haruma karaan dhagaa itti kaasnee ariinaa naan ja'an amma kunoo sodaaf dhiiraa fi dubartiin takka waliin hin deeman walii hundumpisan ja'anii naa himan anis duba maaliin je'een akkasitti dhagaan ari'uun booda gaddaafaa isinirra fiddiiti dura asii deemaa ja'anii gorsaa yoo isaan didan nama guddatti himaa yoo isaan san didan akka bartan gootaniin je'en hin taane qeerroo taate qeerroo yoo
amma deemaa warra keessaniifis hima namuu mana isaa jalaa fi naannoo isaati yoo warra akkasii ari'e isaanuu bakka dhaqan hin qabanii waan akkanaa ni dhiisan kanaafuu ulii ganaa namni hundi naannoo mana isaatii fi gidaara isaa jalaa ari'uu qaba taatee qeerroo taate qeerroo yoo qeerroo yoo ajaja fudhattaniimi narraa dhaggeeffattaniimi wayii na saalfachiiftanii hin saalfachiis qeerroo yoo akkiniin jeena dhage'a abdi wo haysu biya tanani abdi hay khara salata yaa umaana khasta irrifa manama bariita tokkorran jira awo khay anjamadi si yalla ila sala hay so biya tanan rarra nazan yaa maaluma jetta amanti islam iftu karabbin nufkhanni buntu takasihulin arkantu khotme kabaddugu amanti islam iftu karabbin nufkhanni buntu fardu jolil listu takasihugan السلام عليكم أبا عبد العزيز. وعليكم السلام أنا عبد العزيز قيا أكم نجا أي مامي مي أرنت أنا واسقافة قافة ما مي ما لافدام تمي مي هذا عبد العزيز تونني سيدا مواحد دودا الرافع موتك كمتني سيدا مردون كبايا بومو هاي قامي توف لال هجو هدو أنين سرادا قورا gizee beeraa wajji teessu mana keenya kana taatus bakka biraa taatus isinumaan to'adhaa wahuma namaa kana haasawaa ooltan akkas taatee akkana taatee ol taatee gad taatee tanuma haasawaa ooltan laal khayrii taatuu sharrii taatuu bakka namni hin jirretti nama duubatti nama haasawuun laal akkuma nama foonsaa nyaateeti laal ani taniin siidhaamu nama amachuurraa fagaadhu tanumaan siidhaamu saduma maal haasoyinare yoo tanan haasoyine laal haasoytanis khayruma haasow yoo khayriin isin dura dhumte immoo ati nabi roqootu naasi haasoysiisa khiyyaa fi khaytuun dhumu amanti islaama iftu kan rabbiin nuuf khanni boontu takkasiihulin arkantu khottamee gabbadhugu amanti islaama iftu kan rabbiin nuuf Saaladdiin kiyya Yoo abbaa maal jettan? mee abbaa mee maal naaf dhaamtame Hayyee abbaa eega jetteefu siifin dhaamaa wanniin siif dhaamu namni gizee umriin isaa guddattee gara dullumaa deeme zikra heddummeessuu qaba quraana qaroo heddummeessuu qaba tanaafuu yeroo ta'e irra guddatti poolitikaa haasa'uu fi poolitikaa dhageeffachuu akka dhiistuun siif dhaamu warra waa'ee poolitikaa sitti haasa'u illee saayiban goratin tanumaan siif dhaama abbaa amanti islaama iftu kan rabbiin nuuf khanni boontu takkasiihulin arkantu khottamee gabbadhugu amanti islaama iftu kan rabbiin nuuf khanni boontu fardu ijoollee lalistu takkasii dhugan السلام عليكم هاي مالي الرمني ولي قالين اسا اختي عائشة هاي من سنجرتي ولا عائشة نرفتي صح عائشة مالي نجامتي سلكوا لكن عندكم وكلمة تنجيسي نجي عندفتي نجي عندفه مالي دورين ذات أنا خوان شفتو مزوري دور رفت زوري ونسال ولا لكي صلاتي أمومان تكو درا قتشيسي برسوما نامي تكو يوشلم جامني قيان نمت ديرتا هاي نسومنتي أكم أتين سومني هاي أسامي أما لغنا نوفنغوني جدا ناسو يسوب تكانا تبچيسو بيو جت غلطومي غرو تكو چيسو فدا دي فماوچ مالي فين سياسو سجانا را لغادا هيا ساكم كم تتانيسا رمضان بر أرى دچيسو مناني الرام فتمو واي سر لغو ماما عائشة خاصي في الدين ستبا جولي توكو مافتبتوي أتي سومنان قبتو ajaa'iba bakka rafi bakka deemi rafi alatti bayeetiin barbaadaddaani laaqana hay maal isa dubbiin filan jirtu maaltu si aarsu jira anaatu iimaana namarra qabaa jechuu keetiifi osoo aruusa jirtu khaniin anuun soomanii wanni soomantuuf yaa rabbii khayya sa akkam akkami dubbiin sa akka naman biini maa godhatta hoggaa akkanaa kanaan daranaan na aarsi taa'uwe ish maali isiin maal baanta wallahi naaf hin galle habiibii maal baanta koy naa galatti jirtu dubbiin aruusa irra jirraa barnuti aruustonni hin soomanuu si guddoo tana dhiisi ijoolleen xixiqqoon wallaaltu way usaata kana qabattee
eenyu kan aruustichi hin soomanu jee ragaa maaltu itti jira ati dhugumaan soomanan qabdu amma sajimaa fi bishaan harkatti nagartu ani amma laaqana ajaa'ibaa gootee jirta nyaannee wajji barqeessinaafin si gaafachuu jiraami laa ilaaha illallah usaata akkana qabatte aruustichaa fi soomana maaltu wal hidha Seyfuddin eenyurraa dhageesse aruustichi hin soomanu sababni hoo maali eenyu kan akkas jee ragaanoo maali way ajaa'ibaa amantii faruma fadhan dhuufanisa way amma furuun hin taatu dirqama jechuu jirtamoo naaf hin galle silaahu Seyfuddin maaltu wal fida soomanaa fi aruusticha osoo hayyamni ittiin jirre soomana dirqama akkami furuun taate tana beekuuf bar aalima ta'uu hin qabdu bar namni xiqqeeshuma waa beeku hangana waa wallaalu way'ati waa jaahiluma deemu lakka bilaashuma carqii tana matatti hidhattee nama waa beeku fakkaatti abbaa kiyya biraa shawwattee biraa na fidde wayii hiiqinarra amma na dabarsi maali eessa deemta duuba naa himteemi hiiqina dabarsiin siin jeen hin deema eessa deemtaan siin jee hiiqina dabarsiin siin jeen way laaqanaan sii godha booda laaqana aangooneen madda homiiti amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf qanniboontu takkasii hunin argamtu khottamee gabadhugu amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf qanniboontu faariduu ijoollee lalistu takkasii dhugan argamtu nama meeqaa itti dhuumi naafimii yooniif yaada ما شاء الله مجانا كميتي كانت دس جامو قوالالا أبو جولين مو ببريد مو لال جولين تنا كساسن تاني ilmoo kana bareeddu tanafa tanuma waa itti dhaamani duuba mee wahin dhaamaa fi af mucaa kana boo xiqqa mucaa hottu mee abbaa maal jettan abbaa maqaan kee eenyu Zaydi khiyya abbaa wahin sii dhaamaa na dhaga himee ani abbaan kiyyaa waa hedduudha naaf dhaam mee maal faada siif dhaame ganama mana barnootaa deemu barsiisaa habaduu hojii manaa dalaguu qormaata guutuurraa guutuu fidu filmii fi taphaa yeroo fixuu dhabu maashaa Allah abbaan kee laal waa'ee barnootaa irratti waa hedduu siif dhaame laal jabeeffadhu na dhagaye ammaa naatu siif dhaama ani ummaan kiyyaa waa hedduudha naaf dhaamtee jirti ajaa'iba maal faada sii dhaamteme hiriyaadhaa fi abbaa kiyyaa kabajuu rabbi malee poolisaa haa taatu shiftaas haa taatu jinnii fi bineensaas haa taatu waanuma takkallee sodaachuu dhabuu sodaa namaatiif hijibuu dhabuu ijoollee baalagee wajjin deemuu dhabuu maashaa Allah ummaan tee waa'ee amala gaarii irratti waan takka nam bifne laal akkuma jiru sii dhaamte kanaas jabeeffadhu ammaa naatu siif dhaamaa na dhagaye ani ustaazni kiyyaa waa hedduudha naaf dhaame way gudii takkana qabatte mee maal faada siif dhaame haadhaa fi abbaa kiyya caalaa lubbuu tiyyarrallee rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam jaalachuu biyya tiyyaa fi saba kiyyarrallee amantii islaamaa jaalachuu hamma lubbuun tiyya na keessaa baatutti tawhiida jabeeffachuu ammaasis bakka gahee abba deem maaliin siif dhaamaa miti anumaafuu dhaamte bakkaan si haa ga'u ijoollee guddisaniis akkana laal amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf qanniboontu takkasii hunin argamtu khottamee gabadhugu amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf qanniboontu faariduu ijoollee lalistu takkasii dhugan argamtu abdi abu hoga abbaa ilaa simbirree ni waan takka takka nuuf haadhamu awa kottu haa nuyaas mee dhugattuu bara manguddoo tana gisee bira dhaqan waa hedduu waan irraa baranii jira bara nuyaas yaada qabannume assalaamu alaikum abbaa Iliyaas wa alaikum salaam abbaa Iliyaas mee waan takka takka maal nuuf dhaamta jettan mee waan takka takka waan duniyaa fi akhiratti faayidaa nuuf qabeettee yaaddu sanirraa waan takka takka nuuf dhaamuu feeneeti haya gaa abbaa eega jettaniifuu wannin isinii dhaamu isintu na gaafatee mire guddoo biraa isinitti nimu laa rifeensuma keeysan kana walqixxeessaa laalabba yookii guutumatti haadu yookii guutumatti guddisuu malee rasuulli gam tokko haadanii gam tokko dhiisuu ni dhoorke laalabba ammas tabiraa ati diima kofoo teetana ol siifadhu laalabba hoomee gad dabartee jirti laal akki kun haraami wanni hoomee gad dabarte ibidda jahannam seentii jee rasuulli
khofoo ofii koomii olitti oolchuun waajiba abba tabiraa ammas ati laal waan mormatti hidhatte tana firraa baase abba odaadhaa bara abbaa Iliyaas waan feete haa taatu namni islaamaa harkattis mormattis miilattis humaarra raafatu خلاص تنمان إسني لا ما أبا هنجر منا قد فدا إن شاء الله تاتي جزانك جنة هاتو اتدى نوما أكم جتو إن شاء الله ويقع في كبا آمنتي إسلام إفتو كالربين نفخن بونتو تكسي هونين أركنتو ختميك بدقو آمنتي إسلام إفتو كالربين نفخن بونتو فاردو جولي للستو تكسي نوغن أركنتو يا باتي محبة يا باتي مولودا بغنك يندفت الحمد لله سلام عليك رسول سلام عليك نبي شفيع خين رسول أركم إرقان قبي أله سبو من شيء أبران كنت يا أخي بر محبتنا بر قلبي مفود أبو أبران كنها خنو يوغي يخن ما مولان سخن خغنا من في الزريج بو هاي مالي غنا من دفتي مالا سيغوت أبا عبد العزيز نور سلامتا دورسا السلام عليكم ati bakkumaan deemu bakkumaan dhaabbadhu sinjaanimi dura salaamtaa deebisa salaamtaa waajiba abba Abdulaziz sambooda asoita salaamtaa mala sigootaan sinjeeboo sheekha waa boomsuu dhufte maasis dakka awoga ati sheekha mawlida geessu dhufte mala sigoota aba dubbii keessan kutini sinjee wallahi burqaa kanaaniin mema dadhayula dadhay khaati abo jaarsanaa dadhawiin sinjee ganamaan dhufte siinna duraasa jujjira dadhay harkisitte jaarsa yoo dadhabde burqaa kanamaa rakkee oh yaabo ni tabatta burqi ya hawa habida wal qittaysani male hawla sheekhatin dadawani miti abo kana jaarsa fitina hayya mali khaka dadaw warawla buqasu rufe enyu noy bani enyu sin bani jenne bana hatis soota je khawa mana sheekhati mal taata jaarsa naw sina rajide misinje samal na rabarbad hay abba Abdulaziz isnisa ol sena يكمياتيس قرار نورا سينو فولو فنيمي نما سيناوها هيا مي شيني سجرا خلو منا قد سنجرا سينا هايا نجلن سينين بوتي قبي جارسا خانا زمان نيلا ساب عبدالله كم سوغل نمنا دبين الرابر بادا هاتي دبين الرابر بادو جراور مالي جانا مخبجي سيلا جلجيسي مالي هذا موز مال جري ودك هاي أبا عبدالله أبا جابر يسا أول سينا مالي نقو مامي نقي يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام أبا عبدالعزيز الرئيس وجهة تنمو أبا جابر يوج نمتول تنمو شيخ أن يرون وهبي وجه لي قد الديمون قبا خناني هلو مدرتين التلو في خانو مهلا قادو واللي خربوا قاسو ديمان سا أبا عبدالعزيز خبجة في قدين سنجي وي مي أدنا باقا خوبتا قطامي مالي سأني مالي تنبيخ شيخ وهبو متنا أركان دد دي جيتي جتوني مي شيخ جارسني مركانين سيادوبين انتقجب دودا وابين تواني سقوتي غافردو مي مي سرقتو مال سقوتي وابين نور أبا عبدالعزيز صلاة سرور كني لكي وصلاة اللي نندور كني شيخ دوبا سومنا سرور كمو زكا سرور كمو مال سقودان هاي شيخ واجب ديلا خنا هنگا جرين ندور كو اني رفت تنجرا والله بركة يا خنانين أبا جابر كان راخاسي والكتيسي في تاكم جبدو مال سجرمو دوبا مال سرور كيو واجب سنور كين سشيخ كسين جنتي نمني محبانا ببريد دوتان مولود قداغن أكنما نمني لفاقه حرامي هنجرو جي نمني أكنما كجبي حرامي نمني جي هنجرو أبا عبدالعزيز دابروها أبو جارسانا قدابو نرى مي دابو أبا جابرتس مال جت لا المحبانا ببريد دوتان مولود قداغن نمني أكنما حرامي هنجرو أكنما لفاقه نمني نما خادا أني تنما فين أكا جرى خنام فين جرى خنا وقايتو جروابي خناها ورا أهلي تويداتي في جوهنا شيخ أكسي بيتاني أتيس إلى البر أكما بان جابر جي وري تويدا حرام من جنة خادبه مال جان شيخ ولا شيخاني ندقينياتي أكما تتبيتو زنجانغا أني أكمتين بيها شيخ واجب ويتا مولي نغنى تسلا أني واجبا جنة سنة ونيتا سنة اللي يابو سنة رجيكو ساخناس وهندقين يمو بداة وشكيني قبدا بدعة دنو مجاني بدعة يوم كان محباك عبدي متيتي شيخة بدعة ليوته حسنا سنخا تأكدت مثلا أبا عبدالعزيز بدعة إيقر وليقل حسنا مو حسنا متي بلا جرتما
Abdallah ibn Umar maal je bid'aan hundi jallina je osoo namni gaarii jee yaadallee bid'aa ta'uun eegasii galte bid'aan hasanaan hin jirtu tan ammoo asumatti isii magaa hay sheekh atummaan waa fagoon jirtu walleeni waa habomteensa gurba si dhiyoo tanaa si qamoo jiraansa sheekh akka tokko goggoote abba Abdulaziz nama guddaa mi qabbana khawaan narraa usin sinjee jaarsana wallahi arra burjaa leela abbo khaasaa abba Abdulaziz samaaluma taaterra sa sheekh maa usin jenne maasi cinaa xiixxiija hayani usaatiin ni mee atummaan qabbana khaasaa abba Abdulaziz way qabbana khaasaa hayame bid'aa ta'uun himteemi walii galleemi haya bid'aan hasanaan akkan jirre immoo si himeemi hayame duba sanii achi maaltu hafe maaltu sin olchiises ba saduba sheekha mee mahabbaa nabii tana mee eeysan naqi jettame mee akkam godhi jettame mahabbaan akka qabdi qa nabi jaalachuun mar waan inni dalage dalayte waan inni dalagin irraa fagaachuudhaani ati tana dhiisuun bid'aa dhiisuun ifiifuu nabi jaalachuu kee garsiisti mahabbaan karaa qabdi akkaataa qabdi malee karaa harkan ofuu wayii taate abba Abdulaziz hin taatu baraniis wahiin tabiraa je'esa sabar mahabbuma nabii tan eeysan naynaa jechuun na dhibe malee akka keetii kana silaa adda baasanii namaa himanii aninuma histuma jara kanaatiif ibiddina qabataa'u nabi jaalachuun waan inni dalagin irraa fagaachuu bid'aa irraa fagaachuu waan inni dalage immoo dalagu kana mahabbaan nabi sheekha gaa wallaahi dubbiin liqimsuunni ulfaatti sheekha gaa dubbiin tun liqimsumaa takkas hin gootu sheekha bar liqimsiin siin jeeumaa haa qabarnuma liqimsanii liqimsi sheekha gaa haya eega jetteefu liqimsi osuma didduu akkana abba Abdulaziz maasha Allah hoo bishaan aboo bishaan kamaal aboo bishaan ka ofii dhiyoo dhakaa buucu baqee laawaafne amantii islaama iftu tan rabbiin nuuf kenne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gaabadhu guutu amantii mokkan deemiini guutumatti seentu seeni osoo qarreerraa daddeemtu booda goodattiin kufiini nicmasiif kanni rabbiini firrattiin irraanfatiini dhiira meeqaa itti dhuume amantii laaftuun sahiini amantii mokkan deemiini guutuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu tishar وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tishar akkam nagaa فيامي mee tishar waan rabbis beekumee maal naaf dhaamta eega jettee fuga ani waanuma addunyaa fi akhiratti khayrii qabuun siif dhaama dhagaye waan rabbiif jecha dalaytu dalagaa khayriidha jettee dalaytu hanqa dandeessetti dhokoysuudha qaba laala masalaftoonni nu dura dalagaa isaanii hedduu dhokoysuu turan rasuulli sallallahu alaihi wasallam namoota guyyaa gaaddisa arshii rahmaan jalatti guyyaa gaaddisa isaa malee gaaddisni biraan jirre san gaaddisa san jalatti warra walii qabu san keessaa nama sadaqaa inni harka mirgaatiin kennu harki bitaa hin agarre isaan keessaa tokko je ilaa hatti kanatti dhokoysuudha qabdaa jechuun waan rabbiif jecha dalaytu inumaa namni ammaan tanaan onummaan gurguddaan ati wayii beekaa teessu kun salfiin tunis dhuftee yeroo sadaqaa kannatan footoo if kaasaa anaa sadaqaa kannachaa jiru anaa soomana furee rabbi kadhachaa jiru anaa salaatee waan akkanaa jiru nuti masjida keessaa ummata walii qabee waan akkanaa jiru anaa hajjii dhaqee beeytii jala taa'ee booyaa jiru anaa salaatulleeli yaa akhi wallaahi wanni akkanaa kun wallaahi waan haqiiqatan namatti hin tolle nama aqlii qabu biratti waan namallee hin gammachiise mee namni akkamitti waan rabbiif jecha dalagu gabaabdutti akhi waan rabbiif jecha dalaytu keessatti yoo wanni ati dalaytu namaaf mul'isuun bu'aa qabate faayidaatu keessa jira jettee yoo yaadde tasanii niyyaate rabbiitu beeka saniin ala waan bu'aan takka namaaf keessatti hin jirre yaa akhi wallaahi dalagaanti akkas jalaan banne waan rabbiif jecha dalaytu hanqa dandeessutti sirrii godhi dhokoysi tanumaan siif dhaama amantii islaama iftu tan rabbiin nuuf kenne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gaabadhu guutu amantii mokkan salaamu alaykum sule وعليكم السلام مومي غنيا akkam sule nagaa نجا فيا nagaa alhamdulillahi mee keen jeete ها mee waan rabbi si beekumee maal naaf dhaamtame واحد توتنين سيف دامو جرا hayyee أما أفقروا هنقنومان سيف دام لال haya gaamee jazaan kee jannata haa ta'u itti fufime لال مومي غنيا أتي أويرو يفينو مك أبدامي ee kaasule numan beeytu atis إنين بيخا أمو
wasana namaan nyaatin. Hayyee. Muume ollaa ifiinuma qabdaami. Eenumaan qaba sule. Ollaa wajju walitti naarin ollaa kee jabeeffadhu. Hayyee. Ilmaanis numa qabdaami. Shanii'uun qabaami sule. Laal eeysa akka oolanii fi eenyu akka saahiban toohachuun dagatinis hin jee tanumaan siif dhaamu. Garuu maalirra dhaabbattee dekkanatti tana naa dhaamuu dandeesse sule. Atummaan naa dhaam hin jenne. Bar isiitu quuqumana jiru sani. Amantiin islaama iftu tan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gaabadhu guutu amantii mokkan deemiini guutuma. Assalaamu alaikum Abbaa Ahmad. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Aada Ahmad. Yaa bareedaa kiyya mee arraan tana mee arraan tana maal naa dhaamtame. Yaa fokkottuuti yaada Ahmad. Waan bu'aa siif qabuun siif dhaamame. Hayyee mee itti fufigaa jazaan kee jannata haa ta'u. Wanni nin sii dhaamu gaa akkuma na jabeeffattuun sii dhaamu. Duubaan sumaan jabeeffaddaami Abbaa Ahmad. Dhaga'i gaasa salaata kee shanan salaannaan soomana waajibaa soomannaan zakaa kee firraa kanninaan dandeessoo hajjii dhaynaan sanirratti immaas qaalii kiyya gootee ana jabeeffannaan jannata keeysa laal ifiifuu akka bareedduu tanaa faaya keetti nayxee qaalaal qac jechuu ta'isa kaayoo rabbi jee. Hay ani akkas taatu warra jannataati yuukaa dandeeytiin qabu hajjii malee taan guuttadheemi siin jabeeysaami ammas. Inshaallah ati barsaante geelata keetii fi warra kaaniif himi jeeti malee qoottu kaasa. Amantiin islaama iftu tan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gaabadhu guutu amantii mokkan deemiini guutumatti seentu see. Assalaamu alaikum Abbaa Jamaal. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Abba. Akkami Abbaa Jamaal. Nagaa Abba ka'eenyuuti isaati. Hadiirii war. Khadiiruma keenya kanamu. akkami abbaan kee fayya qabaa? Fayya qaba. Haaya. Abdaadii maal mee maal naaf dhaamta? Maashaa Allah. Waanuma bu'aa siif qabuun siif dhahama abba. Hayya jazaan kee jannata haa ta'u itti fufi. Aamin aamin gosh abba. Wannin siif dhaamu qaalii haadha abbaa keetii hin didin. Waan isaan siin ja'an hunda tole jee abba. Khaysaafuu laal ummaate yoomiyyuu isiin aarsinaya. Jannanni faanta haadhaa jala jiraanii beeytaami? Tanuma naa jabeeffadhu laal tanumaan siif dhaama abba. Hayyi abbaa Jamaal rabbi umrii si adeereessu. Amantiin islaama iftu tan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gaabadhu guutu amantii mokkan deemiini guutu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkam abbaa Eliyaas yaaboo numa jirtani? Numaan jira alhamdulillah. Eessa baddeessa? Numaan jiraami abbaa Eliyaas. Akkami ati qaama keessa jajjaba? Yaa abbaa Eliyaas ati kun waan dullomne immoo. Jajjaba alhamdulillah galanne kagoojtaati ta dullumaallee kunneedhiis. Hayyaa wallaahi xiqqolleen jijjiiramne kam. Silaayii saadha Eliyaasii si bira jiraati eessa dullomta. Hay qoyme yaaboo isiin san fayyuma qabdi. Fayya qabdi isiinis alhamdulillah. Aboo bargaa isiin san bar raazi'aadha bar. Haadha Eliyaas bar rabbiin gubbuma gasii kanne bar namni hundi isuma jaalataa bar nama isii jibbuun garre. Akkasiimi dhuga wallahi anis barrumaan fadhaa qaxalee tiyya san yeruma takka na aarsiti malee. Hay isii wayii nama aarsu boo rabbii ji'iti meekkamuma jetteetu si aarsitiyo. Sa yeroo hunda sumaan gammachiisa jettee ol dachaafattee fiigaa olti an wayin akkas danda'are. Sa hugguma takkallee taatu maa gadin teenye je'eetiin gidee gariifaa harka wal qabnaawu. Ala laa ilaaha illallah subhaanallah aboo namni gizee ni'imaa rabbii keessa jiru bar wanni takkatti mul'attu bar akkuma gaafa haawwayyaanee numa calaasaa turte gaafa rabbiin nurraa haasee biyyarraa nurraa baase xiqqollee taatu bilisummaa nu agarsiise booda ni'imaa rabbii sanuuf irra wallaallee galata rabbii wallaallee tabiraa keessa seenne sani hanga ta dur nu gaabbisiiftu takkatti akkasii amma teetunis abbaa Eliyaas sanumaan wal fakkaattiimi. Naana kee zamana kana ijoollee nama guddaaf naquu eegale dubbii.
Sina qophii miti wallahi abbaa Iliyaas. Ayi. Ani amman tana ta dubbii biraa keessa seenu tana dhugaan dubbanneetta. Sanillee dhuguma namni galata rabbii irraanfatee amantiillee lakkisanii namuu kan silaa waa beekullee waanuma biraa leellisu seenee sadiiroo dubbiin akkami taan jalaa wayyoonaan gabrummaan amantii nutti as deemu jira jennee hanga yaaddooyne takka gahuun dhuguma garuu amma xiqqoo akka waan bayyanachaa jiranii fakkaatti ganaadha rabbi nu haa dhaqqabu jennare. Wallahi aamin saniifin baraanis tonniimaa rabbi wallaaluu irraa dhuftee miire silaa carraan qanaa warkanneemi inumaa diinitti as dachaane kani silaa rabbiif galata galchilee dhiira rabbii ta'uu qabnu waan biraa keessa seennee miire kuwwayya akka malee akkan taane bar atiis kaa ni'imaa rabbii siif kanne haadha Iliyaasiin akkas jechuu keessaniitu bar. Usboo way saboo kam tattaate gurba beekaatiin siin jaha barabba sittiin taphadhaa bar. Ati hangana silaa isiin irra sira geesse baatii guutuu sabbata hidhattee si uffifaltii qabu. Amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huliin argamtu khottamee gabadhu. Salaamu alaikum ustaaz Aqeen. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Akkam nagaa ustaaz? Nagaa mi baba. Alhamdulillah mee waan rabbi si beeku nasiyaanaaf dhaami mee. Maashaa Allah. Arra baabaa waanuma bareeda na gaafatte immoo laal baabaa wanni namaa dhaaman hedduu jira sanirraa waan dalagaanisii akka malee salphoodha tan bu'aanisii akka malee guddaadhaatiin siif dhaama sanirraa mee baabaa shafaa'aa rasuulaa tan guyyaa qiyaamaa guddoo san numa feetaami. Sanumaa mita barbaan. Hayyee taate laal Allahumma salli alaa Muhammad 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. هاي دقيقة ميقاتاتي لكي دقيقة نقول نوا لال ميلال يرو هنك خنا خيست لال صلواته هجومي كان بيجي خنجرة تبوز هجو خدان لال غير صلوات نبي رتي هجو خدان هل كان الرانا برتي صلواته هجو خدان namni buuse shafaa'aati jeta guyyaa qiyaamaa sanni arkataa jee nabiin kanaaf waan yeroo sirraa hin fudhanne tanatti yeroo hanqa kanatti fayyadamte shafaa'aa nabiyyi tan guyyaa qiyaamaa guddoo san akka milkooytuun siif dhaama. Jazaan kee jannata haa ta'u abba waanuma akkanaa tanaan barbaadaami. Amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huliin argamtu khottamee gabadhu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mee obboleessa kiyya nasiyaarraa mee maal naaf dhaamta? Maal naaf dhaamta jette? Waanuma duniyaa fi akhiratti khayrii nuu qabu walii dhaamna. Mee laal diliin teenya hamma hoomacha bahar takka illee yoo heddummaatti akka nurraa buutu numan feenu. Laal yeroo nyaata nyaanne hunda booda alhamdulillahi allazii ad'amanii haadhaa warzaqanii min khayri hawlin minni walaa quwwaa jecha hanqa kana qofa namni je diliin isaa osoo hanqa hoomacha bahar heddummaatti ni araaramaa fi jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Inumaa maalis tabiraatiin siif dhaama. Diliin teenya tadabarte hundi akka nu araaramuun feenu. Laal salaata shananiifis ni udu'annaami. Gizee salaata shananiif udu'a booda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دعاء كهنا نمنجي دلين ساعة دبرته هم دي سافر عرمتي رسول صلى الله عليه وسلم. أما سيستبر على كيفر guyyaa tokko keessatti khayrii yookaan ajirii kumni takka nu barreeffamte diliin teenya kumni takka akka nurraa fuutuun barbaannu. Silaa waa gaarii. Laal subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi marraa dhibba takka jennaan diliin kumni takka nurraa haqamte ajiriin kumni takka nu barreeffamti jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ammas dhagaye waan yoo isii dalayte sii fi jannata jidduu du'a malee humaa takka hin jirreen siif hima. Laal hoggaa salaata shanan salaatte booda ayatal kursiyyi hanqasan salaata shanan booda hin dhiisinii qare. Ammas dhagaye halkanirraa qur'aana juuza 30 yoo buuste malee rafin. Qur'aana 30 guutummoo? Halkanuu qur'aana 30 buustu malee rafin. Ton tokkoon ulfaatte karaa salphaa jira. Laal suuratul ikhlaas qul huwallahu ahad namni hoggu sadi qare akka nama qur'aana 30 buuseetii jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam.
akkas taanaan salphoodha kawa. Amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huliin argamtu khottamee qabadhu. Amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu. Eegaa akkuma beektan mariin teenya itti fufaati jirti. Wanni irratti mari'achaa jirrus gaa of tahuu jechuun maali isa jedhuu fi namni tokko iftehe jechuudhaaf ulaagaaleen guutamuu qabu maali? Ulaagaaleen kunniin hoo namaa fi namarratti wal dhabamoo nama hundaafuu tokko isa jedhuu fi gaa kanneen kana fakkaatan Oromoo fi Oromummaa irrattis marii bal'aa gaggeessineeti jirra waan ta'eef yaanninis hedduutu ka'aa jira. Mee amma namoota 2 fi 3 carraa kanninee gama goolabbiitti haa deebinu. Mee eenyuuf carraa kannina? Harka baasaa gaalikitti mul'atu. Gamanarraa Abbaa Gammachuu, warra harka mirgaarraa Abbaa Abdallaa. Hayyee maayikii Abbaa Gammachuuti kanniif. Hayyeegaa Abbaa Gammachuu naan jaani carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa yooyyaa horaa bulaa leebanaa jechaa ani yaanni nani qabu laal yaada hedduu na dura haasaa jiranii akkasuma ammaas gaafiin kaate san hundinuu gaafii sirrii natti hin fakkaattu inumaa gaafii nama waa beekuullee natti hin fakkaattu. Oromoo fi Oromummaan waanuma takka waliis hin dhabdu akkasuma Oromummaan namarraa namattis wal hin dhabdu waliis dhabuun qabdu natti fakkaata. Amma an akka mataa kootti anaaf Oromummaan tiyya Oromummaan an harkaa qabu fuulduraafis qabaachuu taa'u gaafaan an of tahee aadaa tiyya qabadhee amantii tiyya akkuma isinuu beektan Oromoon amantii mataa isaa qaba. Amantii biyya Arabaa fi Midilistii irraa dhuftee nurra caanamte tan osoo hin taane amantii mataa isaa qaba waaqeffannaa jechuudha. Amantii tiyya san qabadhee heeraa fi seera Oromootiin bulee aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuuf gaafaan laffa'uu kiyya ifarke anaaf Oromummaan dhugaa saniitu na ibsas tanarratti ijaaramte jechuu Oromummaan tiyya akkasuma ta'isaniis Oromummaan hundi waanuma takka irratti ijaaramte jechuu ha'aan tunnan ibsitu jee sun duraanuu Oromoodhaa miti maqaa Oromoo himatee kan ulaaquu deemu yoo taate malee sun Oromoodhaa miti Oromoodhaa miti Oromoodhaa miti. Kanaaf ani kanumaan ja'aan of kolchaa galatoomaan isiniin ja'a. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. galatoomaa carraan kennuu keessaniif garuu namoota hedduu yaada kannataa jiran yeroo laallu waa'ee eenyummaa irratti Oromoo fi Oromummaa irrattis ta'ee ejjennoo uummata Islaamaa fi Islaamummaa irratti hubannoo gahaa hin qaban natti fakkaata. Namni gariin inumaa doofummaa fi wallaalummaa isaa nutti mul'isaa jiraachuu agarre. Fakkeenyaaf yaadni amma reefu na dura kanname yaada dogongoraa fi sirrii hin ta'in yaada doofaadha. Walumaa galatti wanni inni haasawe sirrii miti. Anas bakka hin buutu. Anaaf Oromummaan akkas miti. Akkasis yoomiyyuu ta'uu hin ta'isu. Kanarratti ejjennoo tiyyaa fi warra na duubaatis maal akka taate nan dubbadha. San dura garuu waan hubachuun barbaachisaatu jira. Namni hedduun waan hin hubatiniif waaniin akka barnootaatti isin ibsuu fadhuutu jira. Sunis eenyummaa irraa haa kaanu. Namni tokko al tokkotti eenyummaa hedduu qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf ani eenyummaa kiyya 4 fi sanii ol kaniin al tokkotti qabu isiniif haa himu. Ani akka sabaatti ani Oromoodha. Oromoo irraan dhaladhe. Rabbiitu Oromoo godhee na uume. Sanitti immoo gammachuun qaba Oromoo ta'uu kiyyaas ittiin hin boona kuni eenyummaa kiyyeessa tokko. Akka biyyaatti immoo ani lammii Itoophiyaati. Lammii Itoophiyaa godhee kan na uumes Rabbi. Kunis eenyummaa kiyya kan biraati. Akka Afriikaatti Afriikaa jedhamee yaamama. Ummata gurraacha Afriikaa keessaa ani tokko. Kunis na ibsuun ma danda'a. Akka aalamaatti ani muslima. Muslima ta'uu kiyyaaf alhamdulillah ni'maa guddoo Rabbiin narratti qananii keessaa guddoon duraa ani muslima ta'uudha. Kanaaf eenyummaan kun hundi anuma ibsa. Ani muslimaasi, Oromoosii, lammii Itoophiyaasi, Afriikaadhaasi, bineensaa miti, beeyladaa miti, maleekaa miti, jinnii miti, ani ilma namaatiisi. Kun hundi eenyummaa kiyya. Kun hundi anuma ibsa. Kun hundi ammas an fadhee filannoo kiyyaan osoo hin tahin Rabbiitu filee eenyummaa kana hunda naaf kenne. Eenyummaan kun hundi tokko waliin faalleessu. Hundi eenyummaa kiyya. Addaan baasuun hin danda'amu. Eenyummaan kun hundi yoomis ta'ee yoomiyyuu eenyus ta'ee abbaan fadhe narraa mulquu hin danda'u. Oromoo fi Oromummaa irrattis waa haa dubbadhu. Warra Oromoo fi Oromummaan takka jedhee yaada kannate dhageessan natti fakkaata. San hundi garuu dogongora. Waadheef akkas jedhan isaan Oromoo fi Oromummaan Amaaraa fi Amaarummaan Itoophiyaa fi Itoophiyaummaan waan garagaraati. Oromoo Amaara Tigiree Araba hoggaa jennu sun hundi eenyummaa keeti. Sun waan ati feetee osoo hin ta'in Rabbiin dhalootaan siif kennu. Tana namni sirraa mulquu danda'us hin jiru jijjiirrachuus hin dandeessu. Akkasuma Itoophiyaanis uumamaan lammii biyya tanaa taatee uumamuudha.
garuu oromummaan amaarummaan arabummaan itoophiyaummaan waan ati sammuutee keessa kaayattee deemtuudha waan ati yaaddee aayidiyooloojii ati itti amantee wanni akkana bakka buuti wanni akkanaa fi akkana akkas ibsiti akkana ta'uun akkana jettee amantaa waan takka ejjennoo si keessa jirtuu fi qabattee deemtuudha gabaabdutti oromummaan oromoon akkana jettee ejjennoo ati qabdu sani yoon dogongore kunoo hayyoonni na sirreessa kanaaf oromummaan amaarummaan itoophiyaummaan akkasumatti itti fufi namarraa namatti wal dhaba adda oromummaan jaarraa abbaa gadaatii fi oromummaan abaluu fi abaluu adda oromummaan sheeyii Maamar Rashaad Abdulleetii fi oromummaan abaluu fi abaluu adda itoophiyaummaan Minilik leellisaa turee fi itoophiyaummaan mallasii fi warra isa booda adda amaarummaan warra duraaniitii fi warra ammaan tana adda oromummaan tiyyaa fi akkasuma oromummaan abbaa gammachuu reefu na dura haasaweessanis adda ulaagaan ati oromummaaf keeysu anaaf yoomiyyuu ulaagaa ta'uu hin dandeessu sababni ejjennoo dogongoraa waan qabatteef takka ammoo oromummaan tiyyaa fitee wal adda waan taateef isaaf oromummaan yookaan amantii waaqeffataa qabachuu fi akkuma inni reefu haaseessanitti oromummaan isaa kanarratti ijaaramti yoo ta'e anaaf ammoo oromummaan akkas miti kun akka tasaallee na bakka bu'u oromummaan tiyya kanarratti hin ijaaramne ganaallee hin ijaaramtu anaaf oromummaan faallaa waan kanaa ta'uudha anaaf oromummaa fi of ta'uun waan kana dhiisuudha nagayaa jarana ani amantiin tiyya islaama amantiin lubbuu tiyya isiif wareegama kaffalu amantiin waa hundarra isii caalchisu amantii guyyaa keessaa dhufte osoo hin ta'in amantiin dhalootaan qabu amantiin wareegama isiin irraa barbaaddu hunda guutuudhaaf of qopheessee jiru amantii saniin qaba sababa kanaaf oromummaan tiyya ammoo isii if dura kaayatiin waan isii wajjin wal faalleessu dhiisaa tan faalleessine ammoo yoon fedhe fudhachaa akkasittiin jidduudhaa waan bakka dhabu oromummaa tiyya achirratti jaaraa deema oromummaan tiyya hundeensi asirraa tanaaf kan oromummaan tiyyaa fitee takka ta'uu hin dandeessu ja'uuf takkas taatee hin beeytu yoomiyyuu takkas ta'uu hin teessu takka taatee jetteetis yaaduu dhiisii manaa muunuu hin barbaachisu duuba akkas taatu furmaanni maali furmaata lafa kaa'i san ta'uu baannaan tokkummaan keenya ni diigamte kan jee yaadu hin dhabamu tanaaf furmaanni ni jira furmaanni jiru ammoo tokko qofa san dura garuu waan takkaan ifa godhuu barbaada waan irreefu ballama seenee ture ejjennoo tiyyaa fi ta'uu warra na duubaattis isinii himuun barbaada abba hogguta qadeeffamaa wajji maali boo gabaabsi haanamni si ifate usdhamaa maaltu singee eessumayin kanaaf jala fidisa ijoolleen fardii namni haasa'u maaliif bayitii miti qabimee mucaa kana boo hayyeetti haafufnu ani akka muslimaatti irra deebi'ee waan takkaan ifa godhuu barbaada akkumaan amma reefu jee an akka mataa kootti oromummaa bakka na buutuun qaba oromummaan tiyya daangaa qabdi daangaa kan itti godhe ammoo amantii tiyya daangaa sun ammoo yoomiyyuu hin tarkaanfadhu kan sirrii miti jee daangaa san akkaan tarkaanfadhuuf osoon itti himuu dhiibbaa narra godhu ejjennoo isaatii fi oromummaa isaa narratti fe'uuf shira biraa xaxu hanga wareegama lubbuutti achiin ba'aaf takka siif oromummaan diraamaa kijibaa of ta'uu ja'uun tun amantii akkanaati amantiin oromoo waaqeffata jettee waaqeffataa ta'uun siif oromummaa yoo ta'e anaaf garuu oromummaan akkas miti kun annan laalchisu maaf sin laalchifnee fi dhiibbaa narra godhuun dhufnaan hanga wareegama lubbuutti achiin ba'aaf lama irreechi irree oromooti oromoon hundi achi dhaquu qaban siif oromummaa yoo ta'e anaaf ammoo miti sababni oromummaan tiyya sanirratti hin ijaaramne an bakka san dhaquun amantii tiyyaan na dhorka shirkiidha anin dhaqu isinummaan deemaa nagayaan dhaqaa hoottaa san diddee dhaquu qabdaan dirqiin dhufnaan hanga wareegama lubbuutti achiin baha sadi maqaa afaan biraatii fi amantii biraarraa dhufe hin ta'u maqaa keenya gama maqaa oromootti geeddaruu qabnaan siif oromummaa yoo ta'e anaaf ammoo miti anaaf irra caalaan maqaa abdallah abdurrahmaan abdurrahiim waan ta'eef yoomiyyuu taanaan an akkas hin godhu dirqiin dhufnaan hanga wareegama lubbuutti achiin baha afur wanni tun aadaa oromootii hafuun qabdu akkuma beekamu sabni tokko aadaa qaba duudhaa qaba afaan qaba amantii qaba waan biraallee qabaachuu danda'a aadaa jechuun waan ummanni tokko gaaris taatu hamtuus taatu bara dheeraa hojjechuudhaan ittiin wal bareedha saba tokko keessa akkuma aadaan bareedduun deeggaramtu jirtu aadaan fokkottuunis tan miidhaa qabduu fi amantii wal faalleessitu tan sirrachuu qabdu ni jirti akkasuma aadaa oromoo keessas aadaan miidhaa qabduu fi amantii tiyyaa wal faalleessitu yoomiyyuu bakka nan buutu gabaabdutti aadaan amantii tiyyaa wal faalleessitu anaaf aadaa miti oromummaan tiyyas tanarratti hin ijaaramne an dabree mirga kee hin tuqu mirga kiyya dabartee dhiibbaan dhufnaan hanga wareegama lubbuutti achiin baha shan aartii muuziqaa oromootis guddisuu qabna koonsartiis dhaquu qabna baandii adda addaa hundeessuu qabna aruuzas taatu muuziqaa aadaa oromootiin dabaallee galchuu qabnaan siif oromummaa yoo ta'e anaaf ammoo miti oromummaan tiyya tanarratti hin ijaaramne deem abbaatummaan dhaqii antunnaan hin geenye naas hin ilaalchiftu lakkisi ilaalchisuu qabdii namas akkana jettee hin gorsin hin dhufnaan oromummaan akkasii funyaan hin naa baatu osoo himnuu dirqiin dhufnaan hanga wareegama lubbuutti achiin baha aartii biraa garuu hogbarruus haa taatu kitaabolee adda addaa barreessuu teknooloojii adda addaatiin aartii teenya haa guddifnu afaan keenya haa guddifnu ahla wasaala waliin jirra
walumaa galatti nin gabaabsa waan feeta haa taatu wanni amantii tiyyaa wajjin wal faalleessu yookiin amantiin tiyya irraa na dhorkite gongumaa ana bakka hin buutu oromummaan tiyyas daangaa san dabartee hin ijaaramtu siif oromummaa taatus anaaf miti fudhachuu qabdaan dhufnaan oromummaan akkasii ceerbe haa dhayitu sandinnaan kan daangaa kiyya dabree na barbaade ammoo hanga wareegama lubbuutti achiin ba'a jarana ani dhugaa jirtuun isinitti himu jira kuni ejjennoo ummata islaamaa hunda garuu islaama ta'ee kan nu keessaa jajallate suuta nuutu gorfata wal sossobuunis ta'e wal hubannoo dhabaan osoo wal laffaasisuu baanne gaariidha warri girdooduubaan waan biraa yaalus osoo if hin dararre osoo dhaabbatanii gama furmaataa deemne gaariidha furmaanni ni jira gaafi jettuuf ni jira reefu boodaan hima jeen ture furmaanni jiru tokkoo fi tokko qofa jenne sunis waan irra waliigalla irratti waliigallee wal utubnee wal cinaa dhaabbannee ni aana waan irratti wal dhabne ammoo waliif beeynee waliif hubannee qooda waliif keenyee osoo gartee wal hin laffaasifne wanni takka nu godhu hedduu waan taateef waan tokko nu godhu qofa irratti walii yaanee yoo walis mari'anne qofa furmaanni jiru tokkichi dhimmi takka nu godhu hedduudha misooma irratti dinagdee irratti guddina biyyaa irratti qabsoo irrattis akkuma wayyaanee daangaa dabartee nama zallamaa turte tokkummaan biyyaa baafnetti abbaa zulmiin dhufes tokkummaan deebisuu keessatti akkasumas dhimmoota biroo kan tokko nu godhu keessatti hanga amantiin faalleessinitti nu tokko waan gargar nu godhu ammoo tan dubbachaa turree fi tan hin dubbatin keessattis yoomiyyuu waliif hin gallu waan ta'eef abbaan osoo tana beekuu deemee dubbii biraa dandaaru diina keenyaaf keessan ta'uu akka beekaniin isinin jaa abba maali sabooti micha hayya gabaabsi haa maali nu raffisini yaa fadhii doosiitu naa beekaasa aboo micaa kana akkuma maan godha qoynuma galtaa yoo keessaan kutin maan qabne narraa sabooti gurraacha dhiifama waan fadhiidota kaasina daran jira kanaaf ummata keenya wanni hanga ammaa haasa'e kun nama hundaafillee galta jee yaaduu baadhu irra guddaa keessaniif galta jeetiin abdii qaba yoo sirritti na dhageeffatanii jirtan ta'e warra as hin jirreefis keessa isinit dheereessuu kiyyaaf dhiifamaan isin gaafadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu takkasii huniin argamtu khottamee gabadhugu amantiin islaama iftu kan rabbiin nuuf kanne boontu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد كم نجا؟ محمد كينيا نجامي؟ فيا الحمد لله. كم جت؟ نجا والله الحمد لله. مي محمد كينيا؟ أيه. مي وان نسيحة راجتي يادو. مي مالنا فدامتا. وان نسيف دا مجاهد تودا نراني كيبلتا. أين كيبل؟ نما فيسني دبرستا. أين دبرس؟ هوجتي سني جيرتا. أين جير؟ أيه كايجا جتيفو وان نسيف دا مالي بيتا. nama bira jiraattus haye jammaata keessa jiraattus haye kophaa kee jiraattus haye biyya keessa jiraattus haye biyyaa ala jiraattus haye yoo badii dalaguun si mijjattees haye yoo si mijjachuu baattees haye yeroo hunda rabbi sodaadhu tanumaan siif dhaama ahmad keenya ukhtiitii qaalii kabajamtuu tan islaamaa dhaamsaan gaba qalbii goone qalbeeffadhu ammuma ija baakee hin darbiin jibbiinii kunkumaa haala wayitee nafsiisii jibbisiisii ifumaa ija baay'ee uffattee qaama kee